Nova godina donosi devicama ono što im je najviše nedostajalo posljednje 2 godine. Mir u glavi i jasnu strukturu u životu. Ulazak u 2026. počinje kao tiha stabilizacija. Rešavaš obaveze, vraćaš kontrolu nad vremenom i primećuješ kako ti se svakodnevnica konačno uklapa u sistem koji voliš. Najveća tema godine bit će ravnoteža, a to znači jedno, prestaješ da nosiš tuđe terete. Tokom proleća dolaziš do tačke u kojoj shvataš šta te iscrpljuje i prvi put bez griže savesti postavljaš granice. Oslobađaš prostor za stvari koje te pune, a ne troše. Letnji period otvara vrata novim poslovnim prilikama, ne naglim i haotičnim, već onim koje se uklapaju u tvoj tempo. Nudi se mogućnost prelaska na precizniji, organizovaniji posao ili saradnja sa ljudima koji konačno poštuju tvoj rad. Ako razmišljaš o sopstvenom projektu, 2026. je godina kada to može da krene bez stresa i preopterećenja. U ljubavi dolazi smirenje. Oni koji su u vezi uspostavljaju zdraviji balans, dok slobodne device privlače osobe koje cene stabilnost i jasnoću. Zvuči jednostavno, ali ove godine biraš mir, a ne dramu. Zdravlje se poboljšava čim uvedeš novi ritam. Telo ti reaguje na red, san, hidrataciju i rutinu. 2026. godina ti vraća kontrolu i pravi osjećaj da si u centru sopstvenog života.